Ramias, Oborobo, Diano, Yadanase, the Bimbo, and in the Humobro, Adum Yembium, Emma Techamada Suda, Bioma Muja da Sudi, Sania. Any penny nan, and said, I don't know Rapa. I won't make your song, and son. I won't make your song soon. I won't impim. Yen none more in someone from Yina, a tie, cheap, a pa. A po in Mipo in Kuko, a what time, a tie, sa, be a wild being with a cheap, pa. And tea, and at a chamada soda, Bima, that's our sorry Buma, Moja Edasu, a dear more for Sania. And a poor generating as yes, Kedia Pocame, Oborobo, dear, our boss on the assassin, Tete or Duman Kuma. Eraze a ye raw 1 year yard. Onyame a ye raw 1 year yame. Ye dawase. Obambo and with more point. Ye dawase. Sawama ye daso etinkwem. Na ye first akwanya we so ne ye chia executive director ankasa. Nana grada. One obapa. Ne din no. One ne kunu Mr. Odro granting Odro granting anope baby amu bia chia mo popo na ya chia ya director ye nana ya nanka aka no or the rate ye hu rate no na bi nana bia ye sikani dida eti nana ya outing fidie na chi nso ya chia Eugene so ewa ha Eugene ye pese ye sesa ni na yigbedin no ankasa ye de beba because ono so ne hunhia se esese ye de Africa din eto ne so eti Eugene ono so abegina camera na chi Pablo ono so owo baabi eti baabi owo bia ye chia mo popopo ne ya chia ye busuafo ya nyonkofo ebusua ni nyinara na me dia be wie otumfo Our Tisika Kokoso, Sikagwa Kofi, on a tesso, and they fear for fee, Anne Nana, Otumfo. One was man qua henny. And they are this year a war asante mensia, and you fear in Yinara. You know, South your way so echiam near chia, Apostle Joseph, Safo Cantanka, Kotoko, Nidino, enter no or yet. The program ni biom ewo odogono opposite ane nana yanua panyin ya bra ya wofa ya de nyina Apostle Joseph baby owu biara woni wadwuma yefo woni wasafo ma woni wabusua ni nyina ye na sa akwanya we so echia popopopa modern ya obo wasa command ministers any vice president so mo no mo mekasa omo bekasa wi a no makopo omo ba bi atena ese nana nka sabri enso mo se nkrofo no say no mo ko nti say na sese mo so ye nana Apostle Safo Kantanka wa ye bia ma ebibiman nsroma o maso papa nana baby owo bia wo so ye nana odi ade ewo Kristo asafo no eno say eno enwa asem wo ye beka nwa asem da bi Apostle ye chia papa ye do ye pasem ane afoforo bebre ye ntimi emubo mudin antimansa for na vrongo antimansa me chia papa over eno a asa no ye ofa de je se wo de dokun ni biba dokun ni meko ni nchena ye pon a na nka ye de atai so antimansa na vrongo be chia popopo se no o hu se na tie o so fo no na no wa ba asem antimansa obade enhiraye me say ye no w ye no o wo Cape Coast no so chia papa across for me chia mo na me chia enuanom a ebi frame Ivory Coast me chia mo mudin no na aboa from trim if say ye yanko school na nko echire nti edin sa no ye na haye eti papa mo cho
chiri ni benchefo mo mo hwe ye wo Facebook mo hwe ye wo Facebook Jataba TV or Senkeni yaw YouTube or Senkeni yaw Twitter or Senkeni Jataba Instagram Jataba Messenger ye chiamu papa ane ma chiamu nuaba ma de kro ane a obi adwene ho a won ti ase se aden na jaba or your special mommy papa dame bia no ana amanfo beti ase se de ntia o Senkeni ya o se amajaba na enie otumfo edehie no ana president Kufuor former ne dehie no ne wo fa ase ene no onye nipa keto emame ba bia wo bia no echia papa wona wo ta adwumadi echi papa nti echia okay ene ye be ko ni say tobega ene ye nkyerechire ni mo bebre se obi se onti ase a eje so frey na ye kyerechire no mu na mu ye be yi mpaye eti tobega eno de ye nkotu kakra bi first somewhere okay first there be put the jay no kra to na maye bi ofie ansa na meba eti ye be kotu nsuo ni de okay first somewhere 75 no we kotu second somewhere 23 eno de eno so be ye national anthem quotation anase Isaiah ane eno so be opin edwa no ansa na ye be kwa Isaiah no ye be yi mpa ye wi ansa na Isaiah was in we first Samuel chapter 7 verse number 5 was in Samuel can say Munshia Israel Munshia for nyina emra mispa na me mo Awurade mpaye me mo Awurade mpaye amam na wo hia Israel for nyina ebe hia wo mispa na wo sansuo ehwie gu Awurade anim ete eno sei no na nanom we say dama bia no ye be hia wo Independence Square ye be hia wo Jubilee Square ye be hia wo Kofodua Justin Park na ya hia Gold Coast fo nyinara na ye yi mpaye ade ama oman no na ye nhwe se oman ne be koso anase nkoso ne won obeye na adwin so onko ne se de oman ne mrate no ne ya boni dua se omo aya no omo yi dua bo efuro dua bo so na de justice eba edi nyamesuro eba edi nukuradie eba Papa, yamra say. Second Samuel chapter 23, verse number 16. What's in no merima basa? No mema miensa. Etifa Philistine force la man. Ekosa Bethlehem subura. Ekosa Bethlehem subura. Ewo kro ne punu. Edi bread. Ohini David. Nanso wan pese ono. Nanso David am pese obenom. Na ohwie guma Ewrade. Ohwie nsuo ni guma Ewrade. Eti ye be hwie nsuo ama Ewrade na ye hwie insan so ama no e wo Numbers 28 verse number 7 o wia no akọ Psalms eno so ye be piano me pa me cho say nsam afe no ahomoni afe no say kwasikoko afe no kwa wieye na kwa wieye sa no enipa wu na ewu director say onsa aka akwa na omukwa akobo na esu wo de nsumu a akwa no sofo no ode no yawe ode no Yashua ana nsu afo nipa ne ko mi ka kire me say ye firi ho na eba enko ho o se chinchini a obekọ kwansa na mabu Yashua yawe omu nipa na koro kro mu ni mi ka kire wo adena sofo nyankopon enya kire se akwa na ho ababo na esu no nsu befa no hwe me enkoka abamma no nkoka na yentia na sofo no oyade pa na nsu afa no what Papa odi yes enko so go Numbers chapter 28 verse number 7 Ose na nehwiesa susutua ebuban na mu ba enka odwan ba afa kronkron bia ye na hwiensa wo hwie no ma Ewrade
It's almost in some Yaba, Psalm 75. Okay. I've grown everything. Bible, no, when I'm up for friends, to begin into weighing in our Bible, and a woman, you're born the top, I say. Yeah. Piao, Jedia Pocame, or dear, as I say, yeah, in Sue, and in Sue, Trap on my yaba, yeah, and come for Bessie, trap on my yaba, yeah, and cohort, no, we're in some. Jedia Pocame in some, as I say, yeah, in some. If you pay a best in quarter, if you best in quarter for insan, Mrunkum, Ovia, or Snane in Soma insan. Your friend was a young Cotophre Prince, and Tutu, a Yamunana, Yauni, Minimia Tobiga, Yasa Sole, Yababium, ye impaye. Ade ama omano ama ankwankwa biara ama etiefo ne ahwefo nyinara omo ba won tim se afi we omo ni bronya no omo na ye ne won eyi mpa ya ama wo omo be dini de omo nka ho kure Jadi apokwa me oboroboro ba de ahunma duasam yensa ahunma duosonson mo be jinsa no safo kantanka kotoko insa o Kotoko safo kantanka insa kantanka safo kotoko insa ye frafram ebibiman enyame ebibiman akane kane nyankopon onso insa tumi a wo epum tumi a wo fraumu tumi a wo densumu tumi a wo nsakina mu kolemu munyina mu magye ye boba akudin ane ye bom nyina mu din ye frafra mu se mu magina ebusuye echi gina pa ye maame no fie ye papa no fie nsam anfo nso mu nsore na mu magina ye echi gina pa aye bibi ane ye man nkoso nti ene ye yi mpaye ane Nia be ye san musuo yare dom petuwo sintidu atuo ni nguase mumasinko tie motafo wo e de mumpanguma ye go kosuman enkwaso akanman nkwaso ya hemfo nkwaso ya manpanyin nkwaso asojafo nkwaso policefo nkwaso emrantie ene mabawa nkwaso enkokrafo ene enanum na ejanum nkwaso ye frefre twedian pokwame Ye die se embra oman so ani shataware nkwaso ye sheda eyi mpaye ema shataware ani asofo difo atrofo na omsi obewu 24th December no ye twam nananu monye ye twam na abrantie no onyindu ba bia se edom eni sade oso takrache na amafo eni bre shataware ene ye yi mpaye beye nansani ye firi asese ye yi mpaye no abrante ne ye nya ne ti mpaye ye dabi ye yi mpaye ne ya sere twedian pokwame oboroborobo ade a obo osoro ne asase no na magina sataware echi ono na ne di aba obi biara odifo trofo bi ahye ne ho nkom munsane no omo ayire na munsane no omo ayire sataware munsane no na mumma ne nyankwa ne nyankwa nkosi asore dan so for Rory Sete so ompene e ma yenkosi asore dan me yaw se Sataware atinkwam December 24th 25th abra omu ye 25th 30th December akwaja no 31st night ye ba kosi asore dan me na medi anim na Sataware edimechi ne yakwa akosi asore dan no amumma mu se ane okonfubone o hyen control odiniti age ane sanso odifo trofo ode o hyen control ono so ese odiniti je ane etumunye nsen enum na mo begina busu echi agrada TV tender TV me maame ahema
Muma Jana Chia, not tender TV, and Quansu, and then you obesoretia, Jumedia, obesoretia, Kui, obesoretia, Infidia, obesoretia, Bibiano, Muma the control, and money TV. Esther, SL, TV, and also name Quasso, and Infidian Yedi Jumano, Nanso, and whom may be a Samias, and whom may be a sonson, Jadian Poquame, Mumma Infidian by, let you media Yedi come from him, Yedi beer at the Samadrian, or beer dream rasso, or beera, and Munese. Kwasi broni kwasi koko abehaye twa omanyaba yes say ye kan yanka no mfa kan maye ne aka soso yamfo so munyimfiri maye ane obusuafo e kan ne nko na nke ye nim agu ase ye kan ne nko ye bebisa ase ye bekase ye ni ho ye bebisa tender TV ase ye bekase eni ho de ne control ma e mo ne tifiri mo yire na edam kokoram etwere na kwata na osi onti ati am friend was nsiado twa omanyaba twa omanyaba ebusian frɛ yie yemra ebusian frɛ yemra tobega papa yakoni say Isaiah chapter 62 verse number 1 no must say osi Zion da achi enko Mepacho osi Zion Africa dachi enyumunyam osina Zion ti Africa nti miri muama no ye moya no say na Jerusalem nti miri nya kom edi be kwa akosise ni tiri ni be pie akama tiri ni ebe be pie said the adechie ehran hwe ensema yegusu ayeke hwe osamanya wa sorry atna ne Bible every Genesis wa hwehwe Bible mu osu ohun ba bia ya tro say 25th December eye Jesus Christ na woda me pa me chobebre enwai eye awonsem e pura adwene ene entiase so Samanya ote ne Bible mu director ensanka ajane yadoma free Monday ekon ye beba bi wadwin hwe masei amese me medibro nyata na awonsem ewom na enura ye kotu ye no first month of the year no first month of mepacho yen sanko ye chikakra ni emre mu emra say according to Exodus 12 verse number 1 Uflo no a oba Exodus 13 verse number 4 Uflo no a na oba Esther 3 verse number 7 Uflo no a ye ba First Kings 6 verse number 1 Uflo no a ye be kwa Esther 8 verse number 9 mepacho osenkene ya ba Once that ye catch us say ye free what neighbor enti enko osenkene ya African Revival Youth of ya ebusuan panyin na meda ebusuan na no na togbega no eboa me ama edwumadie no enya nkoso ye di bie wa adwem dwumadie na ebrew ewo ba bia wo biara papa cho osese Exodus chapter 12 yes sir verse number 1 no apostle ba na ma eja pai ositwe ba bi ohi otonfo no ono obo amen kwesi kokwa be aye Masa ye wo adisua bebre ene date ene 14 okay aka 10 days more no mbe sibro nyadua ansa no mbe sibro nyadua no ne ya sanwea egugale nu masa o su be di bro nyapade a ene ye wo asem ne mu sanka obetie tender TV obehwe tender TV no watwe adua besi so se obroni na wanya sa afa hye no ye bibifo ye nka ho a anka wo de wo anya sa on be kun me say anya sa Jesus Christ be kun papa was say Exodus chapter 12 verse number 1 yes sir o say na radical katre Moses ni radical katre Moses ani Aaron awo Misrim asase so say mumfa busumi nya abusumi ti mumfa busum we enya busumi ti na enya mo afi mu busumi a edikan once that ente Esther 3 verse number 7 na wasa aba Exodus 13 verse number 4 Esther yeah chapter 3 verse number 7 osi busumi a edikan any busumi nisan etise ofori nisan ne ye Hebrew kasa and no man to me translation eti omo de sheho na omo say etise ofori suo na ofori suo ne ye kire mu say
kwesi kokko ebeto forisuo no say eno na eye de bade April one said that in the first month of the year no April okay adenti yenuanum kramufo asun on calendar asun Ethiopia for calendar asun Buddhist for a calendar asun Church of Theocracy calendar asun calendars bebre e wo wiase wem what's that enti sa January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December no me pacho free Genesis to Revelation no free Genesis e copy Yohane D7 no say ubehu January ubehu February ubehu March ubehu wait e wo mu ana say enim dia ade na udasu di bronya na bronya ba na oyemu hyehyw e bi 24th December me kai tafo sum kwan so accident bi esiye nipa e waka enum nyina hye including the aponche a omde ne kwa akodi bronya omo hye aponche no kwa ye pa mo chew say ye nyankopon afahye pa what say ye ko afahye bi ase wenchi wanse kwakufuli di afahye ama atu yanchama atu wona omo ko ni bi what bi da bin sida what say ye di hogbetutu ama me pacho o amanfo e kwa afahye na ase no omo akonya akwanhia da bi what say ye kwa afahye bi ase ama nipa e ko no akonya akwanhia da me pacho me de mente otia me pacho ofa ofo wa no wa frɛ me na se waka ansana akwantu na ansana afahye ne beba no ye yimusuo ye prapra kwan mu ye gunsuo ye dinsanku fom ama ye prapra kwan mu ahwe kwan mu ansana afrafo no adehye ne nyina aba afahye na ase mate say asantene edi na afahye edi akwantu kase na onipa akonya akwanhia da nanu ye ya mane edi esie ye maame ye nana ya de kro odehye onana hema a ofiri mu asante what say obi ko ya oba no okobenya akwanhia bi na den na Jesus Christ de ye ko na afahye ne ye ba accident ye bedi ne awoda accident ye be Easter accident ye be ye we accident think be a wadwenu papa ye ba ne say Exodus chapter 13 verse number 4 no osi enede busumi abib etise oforiso enti Hebrew fo no mu kita saa busumi no enkuan no omu kita ne dimienu Nisan and Abib eno na eye afe no efiti ase enti moment a ye di January eba akoye first month pepe no deviative bia eni ye no enti na bronya bie ni wo amonfrefi ase esu enti na new year no so yesima ni a o aspect no na kodane no menko a enti afi bia eni wa ayeyi amon no pacho ye kire wase ye bie wadwene mu no pacho ye mra ne say no pacho First Kings 6 verse number 1 First Kings chapter 6 and no say me pacho ye no baby na bi ye ntimi nchire ni nyina dako time no kura emma ye kwan eti na ye bubu ni tot well quotation where you quote to that but yes say is subium if say aboso ba na major pai afre na ye tiesi foforo mu na afre Luke 1 verse number 26 near the piano one here time no super anso a near the biakam o say okay First Kings chapter 6 verse number 1 no sorry fie no si o say na Israel free Misraim asase so ba ye no echi Israel free
Misima asase so ba ye na chi afi a etoso ahanan edio wotwe no so na 480 years afi ahanan edio wotwe asuo no Solomon si Israel so Solomon di Israel so Solomon ebedi Israel so hene afi etoso nan no busumi siw a eni busumi a etia mienu a eni busumi etoso mienu a etise kotonima a etise de ba de kotonima eni na kwesi broni beto ne de ba de May eti April May my masa opo ade obo so ne asase we wa sese ne calendar ana Bible na edida asofo na sorry dan mu ni nyina so ba calendar we ye den e wo mo ana Bible na chi na omo ye den omo di na we o se me nya Bible na kenka Bible na ye odia ona ko to mame no aka je se mame ko tu Bible na onim ne ye wom aseme mpa mo chew ebusuafo amutie ye obi a wodi bro ye bia no so obonsam gem wo ha ro aye lucky say osenkeni ya me koye investigation me hu so obonsam gem nu anka wo na wo be hye na se de tie bia no se mo se obonsam gem wo enti ye be create amam na mo ahye o hwa me ye pamcho ye di bia wa adwum dwumadi na ebro papa so ye pa mo so enye ye num de ni yie mu a efise ye firi ho na eba ene ye ka tro se enko ho eto nti ase why me pa cho bebre me nua ba ma me nua ba eti ye hu bosumi a eto so mienu a ene bosumi siw a eti se kotonima bisa asante bisa chem ni enti omoto bosumi etoso mienu no kotonima omoto bosumi edikan oforisu mu na insu efrase egugu ama enwura efrase ye de efufu mo se Jesus Christ ye woni December me pacho enwura ye from anase ehye enwura no shi bra satan no pesi bra mami December 25th mapacho unhune sabre no pay de esi na ye de na nyanhwefo e wa esra so sabre no e hwe wo nwan ye pa mo chew ye tun adwa besisuo ye nuanu nkremofo won say esun won calendar won me tu mrea na me chew siku a me tu wo so se de be ya obibie wa adwenum na wa bisa won say ade na nkremofo ene kristofo eni bronya emu na nse no omodi idi adana na kristofo no e de wo ho akoshisem enum de kristofo didi omodidi edidi enam no menya ave no onse kristofo amasa wakun nam e de asan aponten so obi amecha nkori dabi masa what be papa dabi kristofo Jesus Christ na woda no mo di a mo trimu de mo de show dem o de show dem ye nuanum kramofo e di omo idi adana omo kun na ntwie no mo de ase alagifo no omo makoma e ka ba na bibi wo wonsem hwe ora alaji biafia wasi mox onu nkoa oba akofo timi de ne sika esi mox kristofo tutu ase na esi asodan obade ma ye tiase na obade mienu abio na ye hu se Jesus Christ no omo de ne be dada ye eno ne ye twu abia besiso se bosumi etoso mienu no ene bosumi siw etise kotonima akwesi kokko ebeto no May na sa January February March April May June July August September October November ni nyina ye Roman fo no abosun bi no din o ni nyina ye ba be chereche ye mpese agro ni ba ofie no me say ye ntumi nka ni nyina me gina we ye ma me 2 hours 3 hours kra me ntumi nka ni nyina eti ye say ye kasa wie ye didi wie na ye nkasa wie fam cho bebre masa ye ma 10 hours when obi o wa kasa free papa akopum anumre da na bi ensi etie fo no ko nya da ye mpam cho enti muntie me na muntie me ye pa kankran kakra edro bejo ya afo a atrema
Ono ya bua na no waton. Opa yentete Bible, yemfa hwentia, yemfa pepre, yemfa nunum enfra. Ni yemfa ngu bantu amfa nsa okwan brane. Yentu bantu anu pra. Onpeja di ti obo se pe. Awa pie dro ni nyina atu emu. Okay. Pacho bebre. Ye bi wa dwene. Papa yemra, look. Ye mu bosum ye dikan. Ana bosum ye tosum ye mu. Ye be weke ade bi sisi a. Okay. O say Luke chapter 1, yeah, verse number 26. O say Yesu awo ho nkomhye. O Jesus Christ no. Na wo nkomhye. It is in the Bible. That's why and no be friend. O ka kire me say. Bacho. O say ma me use Bible. Sir. Me bacho okokota. Constitution na ye di bu o man no. Eno so ne agina na ye di aden ye di wasem. Wasem na wo di court no ehu na ye betwa. Na ye hu ne say asem na wo ka no eye no kore ana ye ntro. On say na dey eno so ne ye begina. Wan wasem wenum nsem no so. Ene ye nam bebu fo wenum asem so ene ye nam bebu aten. Enti Bible no mo na da mo aso da mo a agi akantan wani ase. Enti ma nyusu anu a o me da na o beti ma se me gina na me kofa daily graphic educator to bega say ye di be kire Christmas no mu a o beti ase On ti ase na we yakofa o Bible no ani ye di kire say ye fru na eba enti enko onti ase amen kenka papa yenko Luke chapter 1, verse number 26. Yesu awo nkomhye. Yesu Jesus Christ na wo ho nkomhye. O se na bosom ya toso nsia nu. Bosom ya toso nsia. Onyankopon so ma ofofo Gabriel. Okay. Yamfa mu January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November no. Emfa nweke. Enti bosom ya toso nsia mu no. Onyankopon so ma Onyankopon esuma ofofo Gabriel. Eko Galilea krobi. Eko Galilee krobi a. Ofren Nazareth. Ye friend Nazareth. Ababa bia. Ababa wa bia. Wodi na ma oberima bia. Ye di na ma oberima bia. Ye friend Joseph. Ofri David. Ofri David krom. Awade nchen. Ababa no din di Mary. Ababa wani din di Mary. Obofo no ba ni nche be ka. Obofo no ba ni nche be ka kire ne se. Ma wani nyi ababa. Onyankopon adom. Awade ka ho. Awade ka ho. Akuma tu na se. Na Mary akuma tu ye. No dwene ho se. No dwene ho se. Chia be ni. Enchia we di anu ye den. Na hwe. Wo benyinsen. O ba benyinsen. Na wawo oba. Na wawo ba wo oba benyi. Na watu ni din. Ya tu ni din Yesu. Mary na dwe aha no. Kwe. Oso na obofo ni si no se. Na obofo ni ka kire se. Ensuro Maria. Mary. Na wanya nyankopon wadom na hwe wo benyinsen wo ba benyinsen wo babarima watu ni din ya tu ni din Yesu obeye okese na wa friend no de owo so ne ba ko asemi wo ho me pass asemi mas Ewrade nyankopon di na David ahinwa be ma na David ahinwa be ma ni nyina mo asem no na ye ka na obedi Yakob fie so da de ba de adom so owu na hinie rentwada na hinie tun ye den ntwada mpacho yenko na oso obofo ni se ana ka kire obofo ni se ye be den na be we na be den na be we na be efi se mi ni mo bere ma me hu be ma bia ne me nada we nyina e ka mo fra na nso mo akiro enti na Yesu ye kotu a ye kenkan ko no obofo no bo si ni obofo ni ka kire ni se hun kronkron be ba wo hun kronkron ni na be ba so na de ewo so no amode e ba be kata so entina ade kronkron na wo be wo no wo be frɛ ne nyankopon ba ye be frɛ ne nyankopon ba me pa cho ye de wesi okay won say that dey enti mo ankasa mo January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December bosun ya to so nsia mu na Gabriel e ba Mary nche Matthew 1 verse number 18 me pa cho hwade and oba Mary nchen no obedu ye no oka kire no fefe ama Mary agitum mpa cho bebre ogitum no ohun se anu obenyi nsen no wawo mpa cho Matthew chapter 1 yes sir verse number 21 na obewu oba benyi na watu ni din Yesu efrise ono na obeji ni man free won boni mpa cho 1:18
Okay, 118. Yes, what? Okay. Yeah. Matthew chapter 1, verse number 18. Na said Yesu Kristo awot ye ni. Yesu Kristo awot ye. Wodini na Maria ma Joseph. Yedini ma me Mary ma Joseph awade. Won yan hie mu. Abra omu nyan hie mu no. Ohunu se. Onyem de efri hunhun kro. Onyem. Enti busumi nsia no mu a na oye de. Onyim se. Enti busumi nsia mu no. Oba kan ye kala mu ka ye nkan. Mu calendar na. January, February, March, April, May, June. June, 6 months. Into Mary Bemusa ne bra apa ho. Ne 1 year mu ne nsa no. Na de bade. July. Into you start July. August, September, October, 4, November, 5, December, 6 months. I no cry on December no 25. Into Jesus Christ no ye nyinsa na abosom enum ene na otwem yensa ene nam akomako enan oyo pomba ye yinu to incubate them oba bia so nyinsa abosom sai bosom nkron Jesus no de esa so ye special enti no ye nyinsa no abosom enum ene enefuam akomako eduonum nine eko edunu enum bosuni no mama enti okura wa wo yo de o jaman forte se o sa o ba no kro nya 1 year wo yem oya okura na o ti awade na se a o bu sofo eso ukun kura no o nyinsan ya bosumi nkun na nyankopon a obo na ade a o hyehyɛ ne bosumi o hyehyɛ ne na se oba akwala na yefun kotokuo mu abosomi nkun abosomi nson akwala oye friend say premature omo na ye di won hye incubator mu no it is Jesus Christ incubator na incubator ho ye de ne hye incubator kwame se fanka ma won ya na surprise incubator ko Jerusalem na Jesus Christ oye premature baby it na mo premature death no me catch no praying someone sakra afiwe na onyankopon bo kokko no wantie na ye nananom bo kokko se mumma yansan ko ye nananom sum na se wo se wompene a afi anto me ko to akira what because ye no time e wo go ko sasase we so masa bronya e ba ye ben masa me ko to akira bronya ye na nanom ti omo man we mu ni ye ni bronya wa ha dabi kwesi kokko na di bronya bae enti na ye say obroni enya won eti January February eti Jesus Christ ye nyinsa na abosomi enum ene enefuam akomako edununum mame eti the American enti on ti ase enti wo si bronya no bedi dear kura to ton ni amara da what to bronya pa hwe se de nkwala si ha adwen hwe se de abatan eni si ha ne wo ho sabri ya ye kase free and sabri ko no starting free no be man ko hwe Accra ko hwe Tudu ko hwe Okanshi ko hwe Mokola ko hwe Agbogbrosi ko hwe emiamia ensamafo nyina abadwom na de na sabri no nko ene ye ye kodi afasha kwekufuri edi na afasha wo wanse mbacho ahun pepre be ne ahun pepre bi eni ahun no obeti so bi ewu de bi na de na musiye na nanom so na Jesus Christ kun ya san kwesi ade ya so for kwa kobo obi esu 20 years boy na densu am kodi densu wa bro so am se densu honhomoni wom nyankopon to na abofo no ebi be ku densu akwa no de ne ko o de mo ba kwasa se ye ka kire se nko ho won se ko ye wepra na akwa ne nua no defend sofo ne yard pa na ade ne de ontumi nkan ne kese enti omo nkasa omo besie won funu wow na mo bone adoso sa Jesus Christ no udi na chi a sa na beto because now
ensiso na wo ko start fi your friend say mpacho wo ko start fi yen Canada oforisuo a edikan won say na dey oforisuo na edikan your friend say kotonima tosumienu na o de bu inam it okay yen January February it April yeah 1 April ya 1 May 2 June 3 July 4 August 5 September 6 October September yeah yen Camransa na yen sansa ye chimrase mpacho o say September October November December mpacho mba eti na jesa bosumi atoso ahe enkron any December aye Bible no abosumi na wa hyehyɛ no eti December January February March 12 months eti utwemu a eti no say eti say masa adesua bebre wo African Revival Youth ye bie wa adwenu adesua wo mama macho bra ye catch yourself bra won say ye mo ye hundero na medina TV so na America na ye wo etiko jo dabi wan kasa wo beba yere wo wan kasa wo beba odo mi odo abusua we ya wan kasa wo beba amanfo frame papa ye nye nipa 20 ye nye nipa 30 ye nye nipa 50 ye nye nipa your friends in Granzafo omukite nipa 70 plus all footballer number 1 or see we masa 70 plus ye go home and no be frame free say we also omukite nipa 40 wow masa ye go home different December akono ye be ba mo so makum ye ba na ye t-shirt any CDs no ye CD ye the pen drive no ba into no siesie mo Ghana go go so man we ye peja na ya ma ye mpanyemfo ehunu se titi obi kan titi obi kire na bra ya hemfo ekita oman no oman no etumpon na bra ko di politicians akwa ba akono o say sorry starting with Israel nyamesom na eye oman aye ebusunya ewo Israel call Rome no and ko dani religion and ko dani asori call UK and call Britain and ko dani politics afi o sisa be gu Africa and be do Africa Ghana no and abedani business Bronya ibe almost start oh hwe banners ebubo crossover jump over somersault over swim over free over to be bia over eso so omuntumi nya over da na kwesi December 24th on Bejimu 25th on Bejimu 27 on Bejimu 31st kuradi last you know kwa masa and asofo ne etime gigi sika no egigi sika no efiewura so ame aya he sofo di sika mpacho afi we ku kwa akohade omo to wa kote be no o aka to so he me dia o se kedi ya we bi ma mu me dia we dia mento mo ya temento na mo transe na hwe ade no se die asofo ne si gisika no eni se do mani abre sow your seed against 2019 and receive your miracle and receive your marriage and you receive your husband and receive your wife sow your seed. It's almost starting free 2,000 no more about 1,000 no more about 500 yeah oh Omujiaje coins. Oma starting free 2,000 no more diaba abedu 5 cedi, 2 cedi, 1 cedi, 50 coin crowd free business. Obejeno. Always can the commercial. Abrenaso. Me catch you.
edro bejo ya fo atre no yes obi abala no so hey ya ma akwa baba bi wa dwundwumadi so papa kasa free ne den de say yo waja we de no mo chi about the on camera tell me shit I mean kasa tu bi an kwanta zongo ya dasen we de abaso body na de bi be koso ya bo abaso sa ali mo di papa ne se de wo si afu ye na nam bravo bredi di o mai we si wa ne akosiko fo alu ya mai ya showa selo man ne me no mi ne bra ye bre mesa tuma ye ke gonya ye do gbe ni nyina so bi o mai bo wo fo ni nyina so de so de tere wa kai ye be tutto sunsumu ko je wo ko tia ne pete ko ko tia o me tidi anya fo mo bo fo na so ko mo ye papa mo ye se be pro mo tuma de kakra ka mo se nyina ya ka jo zo wo nya bo tre bo ye tuma ne be yi e de ko so a ko ka wo ni to go down yo da su pi yesu e da mase unim kasa pa hello aye mo akwa baba bi wa dwundwumadi so o kasa free na odin de say ntiem papa no o kasa yi obi ba jeke that's right central regions of one aye mo wa ba yanko yes sir yeah that's it okay that don't be ahe yeah that's it yeah that's it and call movement CEO na ti ono yeah don't say shit we don't go sit down with cheaters every day yeah no we don't go sit down yes sir obi ba je ke ya frame yeah hello papa ya mo akwa baba bi wa dwundwumadi so papa kasa free ne din de say Abdallah Sanko de Zungu mo Abdallah the pro the master and the appreciation now we did here okay your friend Bosome no team from na nke wo dey start am na we yi so my hand that am not okay ana interview for the TV no ya no we dey interview Bosome from there ya dey TV ya na we traffic calendar that am no plan e we yi so dey wo channel okay ana dia to ni no Mr. Ghana for Omwa the TV station by TV station plana o ko na ko ye ten down kwa yeah that's it o to mo Ghana ye hu ne mbo ni nyina na ye pidao na e kan ye trade na ye mbo na ye ina TV station obi awo the favorite TV station ya ebia wa ye okay se de be ya o ke de gba tini na ka wa ba ye na na ke ye ba bi fo ne nyina na de Ghana ya jo ba bia yeah that's it yeah that's it o mo mbo yo Yesu kakra ka yo eja ni nsira ye nyina hello ya mo akwa baba bi wa dwundwumadi so papa kasa free ne din de say kila boase mo nsama mo yeah no massa I mean mo papa that's it yeah that's bebre hello ya mo akwa baba bi wa dwundwumadi so papa kasa free ne din de say takwa banche ya chia banche ase fo nyina ja na nsira ye nyina
TV station by TV station, radio station by radio station. Na enjoy my radio. The Bible, so be a Bible, no talking kind. I told you, I mean, I got a Bible when I was in kind. The Bible for me, waiting out to the kind one. Because our time has put no collection, never one. The people I was by a bad year, you want that one. Our 10%, yeah, baby, I get 10%. Your body account, one goes to work. Yo, Papa. Yeah, the master. Yeah, the master, Papa. Hello? Yeah, you're more about baby. Why don't you be so Papa? Because I'm feeling it, didn't say. Yeah, what you mind? Yeah, Chiamunina. Yeah, the master. Yeah, the master. Yo. Yes, you're the master, Papa. Hello. Hello. I am a call about you. Why do you make so Papa? Because I'm feeling it, didn't say. Move. Yeah, I will follow. Why I have to see Papa will charge you. You charge you. Yes, you will be quiet. You are about to get out of this show. You can know lecture. It's just you won't come out. You are going to get why not the Papa this kind of problem? We are telling you about it. As you know, I don't know why it's telling you. And I say, that's why you are found. You. I say, hello. 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 Yeah, my Papa Baby, why do you do so Papa can say free? Didn't they say? Hello, good morning. Good morning, Papa. Would you never be able to say free? Yeah. But you're in Tion TV, so Casa direct in the uncle. Oh, yeah, but I'm yes. You. Yeah, the master. The domestic. Hello. Hello. Offer for chat. Hello. Hello, Papa. What can I free now? Didn't they say? Good morning. Yo. Young Papa, Casa. The Janin Shrine. Yeah. Yo, Yadamasi bebre. Esieni keja eni aseda. Tese kwa from wa aye biafo a oduma nkoma no. Ena yede ni din eda obi biara ohwe yen Tena TV. Yadamasi. Amonfo say me say opa ye bie account na ye de na grada ye de ni din atoso na atua gum yensum ani nipa masa se de maboji se tie ne se de manim tie hu enka me to ano nto ya akato amu beto mi tu maboji se ba ko me se no ye ko de ewuo moja anka mu beto o senkini ya almost 3 months ni ayeba yesremu sika yesremu se nti meja yesrebra nananu maka chere se de tie bia no omo de omo asafo ebesi ho omo de omo abusua no ebesi ho enda mo frase ya mo kan aka we say no aka TV station omo TV nka ho enso mekwa nanu ye ko TV station omo ka chere se asem bi wo ho ama me nka me yaw ane mumfa mu TV station ai mumfa
Tender TV, you ba near drop your papa. Na agrada ono papa emu de da ono ma me no talking point there talking point oboa o say asofo obi enti be mbrabo no ono obo obi esika ono odi ni be bra ono ato ne ka ope atenam eti dia na odi ba be man birthday gift on pe ti yesamo yensom ani nipa nti munso yemu why nje da mase bebre ene na agrada ba bia wo bia wo ni ukunu Mr. Odro Quantum ya chiamu edam ase pop moye bio 1 hour sister uko TV station bi 60 million uko baby 40 million uko baby 50 million uko baby ya dia ma ofofofo kura eno kura na recording o record na dey CD no ana pen drive no akoma wo no mo abo eno no mo friend say pre-recorded but we are alive meeting meti kura o se kenu wa ya na je konku nana unu ukunu Mr. Odro Kwanti anope ya damase pa why na me flow no ma ba rich ana na yaw ono team fidie na chi say papa say obi afra say koni say rich nana ya dase Eugene, ya dawase. Una udina camera lechi. Pablo also buy. Ya damase. Tender TV aduma ya phone nyina. Ya damu nyina ase. Ahwefo a mo hwe ye wo echirichiri ane benche ye. Na majaba. CEO say on ti ase. But no ana your friend say Eugene so on ti ase. Adena amajaba. The view. Oh, you special lady no aba bia ye be kan wasem afena you say CEO obaba to oba no be hu say tia ede nanama ba bia wo bia ye chia papa okay to bega papa ye da wase ye da wase say mu gine ye chi mu hwe ye wo Africos mu hwe ye wo Bonkutu mu hwe ye wo ai Nigeria, and obi free Nigeria. Wow. Hey, satellite. Oh, it's a call. Wow. Yeah, Munina Yachia. Yadamasepa, some Mutayachi, Aka, Lazan. A Pukura is not to go Lazano. I did see a gentleman found for miles of phone and you come us. No man, or Sankani, or no man, and I'll be born. In Pacho, and come in Jania, the 1 minute, and now almost say yes, oh, 0548 585867 0548 585867 Tigo near 0277 498188 0277 498188 that a massive Anne Toga almost so normal. It's also far to that. Now Director, my young, and my young, my young. The number is 0541 588 Imo. School no young copy of Mama Yanka. I saw no young copy of Mama Yanka. I got the young woman to That's it.